Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele u-subscribe button. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje lithi-ke sekuvele-ke i-clip laphana yomunye wamakhansela e-ANC laphana-ke ezifaka zonke laphana ku-Jacob Zuma laphana-ke efaka nobuThakathi impela wazi ikhuluma. Kodwa angifuni-ke mina uthi uzwa ngami-ke. Ngidlalela-ke iklipu-ke uyizwele wena-ke ngizokucela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usuyibonile-ke le klipu-ke ungene ema-comment section for ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke mase ucindezela nebhathini laphana-ke usubscribe akubizi imali, kumahhala, ukhiphe nesenti elimnyama nje leli-ke. Nayo-ke le klipu-ke awuyithokozele. UZuma akanandawo nabantu bakhe, nalaba abahambile bathi bayakuzuma bebeshawa nje excitement ukuthi siyamthanda, sonke besimthanda bese ikhokhasi yakhe force yakhe leyo wethu. Kodwa nalaba bahambile manje bayabuya bonke ama-comrades. Ngiyagaranti ukuthi kuzothi kuphela inyanga kusuka manje masiya kumayihlombe mhlawumbe uzobe ngenabo abantu abawu-8 la kule wadi. Kodwa asifuni ukukhuluma ngomlomo lokho, sifuna ukukubona kwenzeka, ngoba le wadi asikwazi ukuthi ufike usifundise wena into ube ubaba. Ubaba wakho-ke mayethakathi ekhaya esehambile emhlabeni, uthatha iy'khwama zokuthakathi uyigqibe ngaphandle livale umkhokha. Nathi uma esehambile ubaba uZuma sesivala umkhokha wokuthakathi, asimdingi nje akahambe nomphela ukuze umkhokha wokuthakathi ungasali ney'ngane ngoba akasekho ubaba ekhaya. Ibalulekile-ke leyo nto makhomrade ukuthi ngikwazi lokho. Ngala eduze kukaSimphiwe, uSimphiwe kuhlalo webreach yase-Ward 9.